Kada govorimo o tom razdoblju, jučer sam pročitao intervju u Večernjem listu predsjednika Mešihata Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića, koji kaže otprilike ovako: mudžahedinska, sad ulazimo na tu temu, mudžahedinska borba u Bosni i Hercegovini bila je plemenita. Da. Što vi možete reći o toj epizodi? Kad govorite su ljudi, dakle ako govorite o strancima, ja mislim da mi govorite... iz arapskih zemalja. Iz arapskih zemalja. Većina od njih su došli s časnim namjerama da pomognu u Bosni i Hercegovini. وبعد سيطرة المجاهدون على جبل الطلياني تقدموا إلى المناطق المحيطة به وفتحت القرى المجاورة له وتم فتح الطريق إلى توزلا ودخل المجاهدون الأراضي الطريق. Međutim, ti ljudi su došli. Većina njih su došli da pomognu. To mogu sigurno reći. Dakle, međutim, ti ljudi su došli. Većina njih su došli da pomognu. To mogu sigurno reći. Dakle, سبيلنا الجهاد وبدأ الكثير منهم في التزام بالسمت الإسلامي كإطلاق لحاهم وتغيير شعاراتهم السابقة بشعارات مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله متأثرين في ذلك بدعوة المجاهدين. međutim, ti ljudi su došli. Većina njih su došli da pomognu. To mogu sigurno reći. Dakle,